Pa očekaj sve najbolje. Čitav sustav mirovina propada u čitavom svijetu, tako će kod nas otprilike biti. Što kažete na uvođenje ovog trajnog dodatka? Hoće li taj iznos biti dovoljan? Ja sam protiv takvih dodataka. Ja sam da se preko socijalne službe socijalnim ljudima pomaže, a mirovine da su izračunate onako kako to zakon nalaže. Ipak su ljudi radili po 30, 40, 50 godina. Znači to treba uvesti. To je u redu. I ovo što će malo dignuti penalizaciju sa 70 godina, samo što tu nije baš pošteno, jer ide prema godinama staža koje je studirao, onda šta tu? Svi mi smo išli već kasnije počeli raditi, mi imamo manje radnog staža i smatram da to nije nikako u redu. A što kažete na ovaj dodani staž za majke, novim umirovljenicima? To vam je jako diskutabilno. Pa mislim za majke bi trebalo dati jer to je pitanje demografije i opstanka. Pogotovo ako ima 3 djece pa na više, ali i jedno već treba podići dijete. A to je dobro da ja sam radila 37,5 godina na normi i takvu malu mirovinu ima, to nije normalno. A za rast invalidskih mirovina? Isto treba, normalno. Pogotovo ljudi koji su baš zaslužili moju mirovinu radom. Ja bih volio dobiti više, ali mislim da se ne može više. Trebamo se prilagoditi ovom vremenu. Kakvom je i jedni drugima pomagati.